Kakon hanya terap National Awakening Movement kabalaki imbiang kala season donda uting shop ki film khasi kata Joseph Pengrop ubanya kun persya yo kortong ke Voice of the People Party uba Bill Clinton one car hasoran kam constituency kabaha ba East Khasi Hills District Joseph Pengrop udah uting shop bala ka film hanga marway kabari ka film kababaro ki pajba ki jaw umat habakipet hasinama. Hasoring kam unotau latam da shispa san pawai vote bersya yu kertong jaga khnam uba Joseph H. Pengrop ubelio tang khnai pusau vote. Ngile menta kalong ba ngai khun persya yu president jong ka VPP. Kamdai men kan ye khun yu candidate jong ka VPP. Kani jele kadai ke jele persya yu president jong ka VPP. Several months later. Ya ubreng la dapi ba yang du ding uma fiong ba kanoston ujob yu pra kanoston kamde kunta iberi jo kanoston kilong bastat kilong ba pro jebing naduk na gendong haduk ithansor kilong kumju hi tangkata hi ba den masupen rap fi ba sobha le ya ki kam ki ba fi dei ba le wat ong ba ka parti VVP ka dei ka parti ka ba fi alam da jing khut na po ing rela rang apet nga mutang na po ing ru kalau jakle lupa kumno penyalam gibre ba fiong ba o ka parti kalong ka bokhuj tang gitahi kublai shibun Ukur tong ko VVP na Nongstoin District Council constituency Dr. Juris Man Yau Pnyau ulayok khore ka nam job na Nongstoin daga penlim ukur tong jangken PP uba dresar marngar da praja news ba khat pravod Hagajing penmena yak result hakar pusau tu rempang arajar pausan Dr. Juris Man Yau Pnyau ulayok khur da kan reja kandai spa arhu pravod kan bau dresar marngar ulayok prajar ar spa chipovod Pinpet kini ki konstituensi badan ki MLA VPP mentah sampai baru kini kita remlut nama berkilamat ki beriau teh hakapol bompat mat teh anis ki terwai ke beneng kendo semua belak yo lut rementar dalam mat pilai ihi ngam dan kamben kerentan teh kata ngim artatien ba ya ka executive committee ngin yalam yang hida ka isi jogi but ya ki we parti ru takadang la shu kentu wat nam ya kentho han nam pin hab yatrai bat ni pin hab yatrai bat ni da kidi independent na da di VVP no sampai dalak pa yang tin nama mdan parti mdan balak de ngipediang subha lupa hidup bentar tu ba kwa ban trai Uba penyihat sings im ubala job arsin komu MDC ubaya kun na nong thamai constituency nakaseng NPP ula sya penlim ha ukertong ka VPP ha uba Winston Tony Lingdo. Hey y'all, come look at this. Tenrei nganglong baka parti ke jongi kam don por bangin yania kam dor por bangin ikan tho brio henrei ngong hagni ka por ka bamenta Kom kinong kersan jok na parti HSPDP. Ngi don kami kinong kersan ki bas kam ki bane ki ba khoj ka jimut je perkhat. Ki wei pade ki ap klep ya kita kinong kersan ki ban chuan thep Pawan pan pisana using. Salek thep chopra. Kaparu kandidat pra yang hana badui teman betan. Katamu kau kom hikai kum ki teman betan. Dei kane plan sa job kajak pemriu ke jongi. Kamdon kading ketedam ekonomi mo. Adon kata kajing alap apa motor chan bagadon kajing thea bisa haman lagi keleng kisnong dan rei ngajongi batang ngane ko ngadon kajing gaj ba kamat kajing I. Kabor je kaspa pasti kan mana bathi. Mana bathi dia beri udah kabor pisan dei kajing I ke bangila bathi di kipai ba. Dikata ke ba kipai ba kala penjob ya ka VVP na pa pariong motor san konsensi kaba kipai ba kala kentai ya kaspa mo kaba ang ba martel bekem wei lagi season politician wong kapisa asap kapisa babsap ki beri udah ka motor san kala peni ba kim don kam ya kata kapisa ka bam hok kapisa ka ba bean dei kala jiet ya kalenti jong ka jingkhut
kalti jo gajing shisha ba kham tam e kalti jo gajing e u kertong ka UDP uba Gilbert G lalu uban yakhun na meliem ula ong ba kertong jong ka VPP ka kong ai bandap len lingdo nonglai kadai ka brie ka banabar constituency abai krem bikla pathai khubor hadien bola dep bantep kerteng banya aireng ka election KHEDC menta ka sngi uba lalu ula ong ba ka kong ai bandap len kamdei ka traishnong hendei ka dei ka nong shongshnong jong ka lauso tun ka bahap halaban mau prem constituency bat kamdon wat tang ka vote ru hameliem Labak lagi gitu yang bapi bide binde tradisional nak kata kemudian ini wala kata sedang yo akan kecil lagi juga dan yo menang. Halo kata nasusun mau ibu ong kumta namar ba habang perkat ide di parado parasna ide kasih nong desi gadon kecil dunamo kecil muncul kat nong jumlah ban kat kamcinai lemle leda nong skam nani shikmat makiru kin sutu mengide keju kejat ban i di kiru wala kiran kumta nimdan halo jing mo kadai tangga jing slip of tongue le simo kapa kibaklan